Rahmat. Demek Korkuruş'tan 66 kilogramlık salmakta. Boyu 1 metre 75 santimetre. 18 yaş. Trainer Farhat Eysenov. Sportivni klub Farhat Andijan. Nurullah Çornayı Retsen. Şakirov. Vatandaşı Kızılburç'tan Kırgızistan 66 kilogramlık salmakta. Boyu 1 metre 75 santimetre. 18 yaş. Trainer Rıskol İbrahimov. Sportivni klub Aykol Manas Kökjar. Respekt! Torgan! Kırgızistan вперед! Kırgızistan dönmeyin! Ulan Kırgızistan! Kırgızistan dönmeyin! Korti! Şuraya korti! Çanak mı namaz, çanak mı? Çanak mı namaz? Bak! Bak bana! Bak!
Nurullayga chiqalab qo'ying. Qirg'iziston tomon chiq. Bular tomon chiqaloqda. Jigar kalla. Jigar kalla. Jigar kalla. Voy, mana bitta. Nurullayga jigar kalla. Voy, jigar kalla olib turing, jigar kalla. Serga tayga Nurullayga serga. Молодец, респект! Ikkinchi raundda bizga so'rashaylik. Aylab turing, aylab turing. Reспект, давай! Barakah, reспект! Reспект, давай, reспekt! Ikkinchi raund. Время. Раунд. Kapırak Kökçer. Давай, endi bitada. Stoyga давай Nurullayga. Reспект, давай, reспekt! Reспekt! Tashladi. Harbi reспekt! Bizi şartı reспekt! Nurullayga давай. Oldu, senden 5 son. 5 son savaş sen aldap koyuyorsun. Reспект, давай! Давай bitta, Nurullayga. Давай bitta. Reспект, давай! Bozun tep! Nurullayga давай, qo'lda давай. Qo'l oyoq. Bitti. Voy, молодец. Ey çöle bakınca manda öyle olsun. Ne oldu? Reспект, давай hemen! Kötüler çıkardılar. Давай hemen! Demek jеңишке жетишти 66 kilogramlık salmakta. Teknikski knockout menen. Andijan Nurullah Şakirov.